Sayang Allah rambang maka baji kiborita daile bayang-bayang Allah rambang ki masinga sama turu
rambangan nakidrambangan rambale sayang ansom bali matekne ari kodong bomba na barang galuru na samalona daile nakidrambangan le rambale sayang ansom bali matekne ari kodong ay di sayang Allah rambang te akina parakat teri kodong alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa fala tadhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith la ilaha illallah alam nashrah laka sadraka wa wada'na fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza farakta fansab ila rabbika farghab la ilaha illallah wallahu rahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana yatadharra kalla inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladzi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla lam na'in lanasfa'an bin naziyati nadang tanal musabaniya kalla la tujihu nasjuda wa qatarib la ilaha illallah walillahil hamd la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim wal 'adiyati dabha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa zannabina kam fawasat bihi jama'in innal insana li lakanud wa innahu ala dhalika lasahid wa innahu li husnil 'ilmi shadid afala ya'lam hisabu siramatil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihi yawma idhin lahabir la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawna al-jahima thumma latarawnaha 'ainal yaqin
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مرسلة في أبد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف معقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وما ظن ما نزل فيها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والنار لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وهم Bye.
pajama ko na. Laki ng tawa Ros, sedikit. Baru saling saling Ya, sa una. saling una baru. Pajama ko na. Yung mga sa'yo na. Na yan. Andiyan na rin ay. Lanjut. Ngano magi? Garanti gini. Ganti ngano na. Yogi yan mamay yung mga Baik. yan nasi punana yo. Nasi yan. Lulumi na pajama ko na ano. Ati ko tayo na ano. Kaya Ros lagi. Ros lagi tawa Ros. Sudah itu beras mas ini. Yuk, Kalau kita ano, ke mana Nur? ya. Kita sekarang mau
Bayu Okay. ya itu saja. Sana. Sini. Angapa ko anggi nukang madudu, angapa memang ko nusaro merah kama, tulirera tulilusa anu rekeng si kamare sore soku kate nuero kate tajule ika gumasulu ika gumoreso inake mantan ribala tanua senalu saane nyawaku natuli kamamo antu sipa-sipano iya sabar ni biasa apa maruru watalu apa di paling apa di punna tena katene tena kabajikan aboyaki primarae nuasen lompo ane pangainku nuasen sana pamaling-malingku kadenani apatula jameng nakeni ane nabuno reso nukan masalah pangira angapa memang ko Kuaseng kontu tuli akim buru sangila bata batari nyawanu saba allo bangiku tajanang elongan lewai talasata iya mamiku tungguan langapa jampai enajaan turuanmu kauji ku boli lalang nyawaku angapa ko andi nukang madudu angapa memang ko nusaro merah kama tulirera tulilusa tanure
mantan ribala tanua senalu saane nyawaku natuli kamamo antu sipa-sipanu iya sabar ni biasa apa maruru watalu apa di paling apa di punna tena katene tena kabadikan aboyaki primarae nuasen lompo ane pangainku nuasen sana pamaling-malingku katenani amatula jamen nakini ane na buno reso nukan masalah pangira anga pamimangko kuasen kontu tuli akin buru sangila bata-batari nyawanu saba allo bangiku tajanang pelongan lewaitan lasatan iya mamiku tungguan langa pajapai enajaan turuanmu kauji ku boli lalang nyawaku Ngapain farisi kamanya wanu kale bako kuka bilika tu seroto adu du seluruh rombongan masuk ke rumah kediaman mempelai perempuan
untuk mengantar ke calon mempelai pria ke tempat ijab kabul. Kami persilakan. Ada tempat sini dia. Iya, masuk ke sana. Makanya anu kebetulan kalau nih pada baik anu nih pada tapi ini persoalan sebagai sosial Aku sampai tanda tangan lagi. Oke, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Menanggung dari ini kalau menjadi kami. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para undangan yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kita diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, terutama umat Islam, yaitu menghadiri acara ini, yaitu memberikan doa atas
pernikahan Ananda dan Iswandi di Bali dengan seorang perempuan yang bernama Marisa binti Arifin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sekalian dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddatan warahmah. Dan pokoknya kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, Ibu Nabi yang khusus Allah Subhanahu Wa Taala ke perempuan ini itu membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Yang menjadi wali adalah Asad dan Nasa. Saya bertanya kepada wali, apakah wali siap menyerahkan anak kambing atau keponakannya? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan dalam Quran dan Allah dan Muhammad adalah kita kasih waktu untuk berjati kita berikan semua atas Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Ananda Dandi Iswandi bin Bali, atas kuasa walinya saya nikahkan Marisa binti Arifin dengan engkau dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Laisa binti Arifin dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat karena Allah. Sah. Allahumma ya Allah, berkahlah seluruh Allahumma ya Allah, anugerahilah yang berbakti kepadamu dan taat pada Tuhan dan berguna bagi agama bangsa dan negara. Ya Allah, rahmatilah kami semua dan hadir pada siang saat ini. Dan jauhkanlah kami dari segala macam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan kepada keluarga dan yang hadir bersama ini bahwa saudara Iswandi menjadi suami atas Bintania. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah SWT dan keluarga. Jangan